Syakot hajar kaseng Nyeltrap National Youth Movement HNYM menta kasih hak santrek nak pra haki polis jang ka Sardar Police Station hak jengkran bakilal patai kubor nakal yang balu wes hadim bula syakot hajar ulong bakajing syakot hajar u kadeh halor kajing ja ka belajar por pikidawai ka LIP hak por bedang dan bat kaseng komsu balu wes ulong bahadien bakal ikran bu SI ulong bakadei tang kajing penken mau ke isu ka belajar usam aja kat khandai alpau alpuai nadu bangalami bat ka komsu ngam dan betasyo bagi kam jo komsu badia kani ka kes ka jingle jong ka seng komsu hakitu gipor amshem la dan betasyo la ong ba luwes je mata ka si ngawan ni po Sardar Police Station ba kadan ka poi jong ka sumon letar na kalian kulit ka bala poi untuk ka khalai tarik jong ram sa uai untuk bomba je haka tu ka letar ngai iba kila frame section 353 goi nata marka 506 nata goi ka 354 ni matang kala dia adien bang lawan hang ni ndala keren betu SI Satya Narayan Roy wong ba kadai tang kecik penken mau nomor ba ketuga LP issue ke belajar kisah marja kendai kerja power goi dia nak kalian polis department kala khot hajar ke babon kisang balang dia yang kemen 4 khot untuk por dia kiong ba badan kam ba khot nang ba kini ke pending kes ke bisu pending dan kalian junu SI bom tahu ong ba ngikwa ban clear no yakin kes khot kiba mendadan sing dai than bat kikam kiba la frame ngi mo dia katu section ke pengat ingar ka jisa kam don air dia kalau sulong balas pengat lang hak tiwai pat kisang balang ke dan lang tu por jong komso dia hadian ba ngalaong biar ikin banadu pangala mi naga komso ngam don betai isu berkikam komso dia nak ta kada ya kini ke kes ke bede ba ketuga jingle jong komso ru haji syanga ngam don betasu ra dia ki on ta kada ki on bala sutho ke kertang jong pi namar ni klabi i tu besngi bakadon ga agitation ni klabi i ka NGO jong pi dengan la supha ya pipat yo kadan any connection po jangan kalian sungi dan gaira ya sim ni kene kum ka information ba ngingim dan batno ru ka echan wayam kasa ka echan wayam simat bat kan trai ka kam tang kawai kasak ladang ngila abat trai kenu isu trai tang kawai kasak ladang ngimla iskap suwa sipo ya kene kadai ka kubor ka pasya bat ha ka poru dan lapo yang tu ngaiba karukom khat hajar jeng kulit kelang ba kalau ke ba kilong most welcome lok kim da ras tapi dia kene ke pen i ba kidan ke respect yang mungkin orang sekarang dia keju ke por ngak pan keren ya kawai pat benta ke ba ngalayo skawai ke information ke ba dai bat ketika kes apa mukran ki kulit ke la pengat ketika kes ki pan jing syai yang bala pengat itu kes 505B nang ta 124A nang ta begitu 506 la pengat tu ya hadu mentang empat yo ya gitu dan rai ka ke bang squad banong kalong ba ha ketu ka siti ke bang i la tho ang tu wala file FIR yang persya ya kesek HNYM dawai SI na po Lunding Police Station ba keteng ba nong spong dengan sepapa ni USI ba abangi ngikran ketu ka arp sautrek apa modran kamdai dek intention bangin hot ya kanu ke sentiment sang police department handai ka jingkran jungi ketusi kalong namar bangis ngau khia ya gejing syakle be ijat jung gejat benreu ke jingdo jung sanut ke mensim ba koridor hamukro kadai ka dak kasin jung syat thambor jung gejat benreu jalada uneu pulit udeu hasi urso bhaban weng no ekene ka faya namar bangi kumgina lap sang balang ya da amdai tangela dia ringe dawar ki khon ki ti ki jong uru ki ba hadien liala siki khon jung kimi akam pulit kin sarung haki sang balak balai segi khon jung ikit salam kena lam sang balak lada mau sedang ban file FIR kumni daga bak keno ba ba luas ulah keren tu singi ban perngam ban form sang le no ganja sisa lada ngiwi ba kejat mari kusat thombor namar bang yakhon da kanu ka kamru poi sino khado lada ka sarkar hi kale aklat kan niglek yagi border area ki jonge balada dang ja shu ka jiksa peniap jong ki parari jonge hapok kapur kata kala penlong lupa yangi ba walang ngim dik sang le no andai ke pelong yangi ban nok sim le no sepelong yangi kumino lam sang balang sim le no da ku jok kapur
ngakuat persyaru ia ketu halor ketu kecing ong ba thang sekretariat klaim kan directly bat ong mangan thang sekretariat haring ong kan sapoi ka por lada ka sarkar kamsim ya ka sinjam banyadai ke parari jungi seblok tu kamdon jemut badan kita sekretariat balada kini kinong elap lani kini ki political leader jungi kamsim ngijing khle kamot kan sapoi ka por ba katika ka sekretariat kamdon jemut banbo Teki orang ru balak keno ayah sekretariat hana bakadai kecaka kinong tu nong lutia. Kajing sisa ngamla banlan. Lada kadai ke babakla. Dia ngang sengoba kamdai ke jing bakla. Namar hadu mentang ngitip syai. Ba kadai ke sekretariat kadai kecaka snakam jong ki wepat ki cai penri ban wanra ya ki babon ki konsultan hadu ndrop hongot wara konsultan dau tau sampat kumar wat Vijay Kumar. Ya kepala pentrai dan kibrio ke mana bar klaim dayo bentai ki trai muluk ki jongi ya hatu lada ngakran ni sekretariat pinong ba ngakran bean lada phikwa yangi bangin pensisa kita jingle bean jukin dong trai pos sekretariat nginlet hapo office jong kitu kin rupong ki konsultan kalau ada sarkar ki kwa yangi bangin lek tentang nginlet kirau ban nginwar ki kot kisla jong kita ki konsultan ki don am ki kot kislam pensisa bagi dai ki trai muluk jong gejala megalia balain kot kita konsultan klaim da ada kena advertisement ketulop kepada ki lak hak sibnai lasi wiki kene kecing lute ya ka umsap jongi pai ba dai mangi ba penmi tulop ikte ki konsultan ro dara pisi wiki silak sibnai ke ba penin ru pongot ro kolak hak sibna dah sisnam kat no ketulop ka umsap jongi pai ba hatu kate kecing bo ikini kin ru pongot sultan kamde kecing lute ladang akran ni kecing sisaki ong bangi ngia aiding harai kan supaya kapor bangin aiding nomor belai bangi habang iwan ngitrai namta kejai benriu kamor bangi utulop ngitrai namta kecing baha jong kilok kilak kikup siliang kesem siliang nak benta ban bahai kejai benriu koi to lada jiaba ka sarkar mo kampat le halor kane kitu plik asam ba penyap ki sambut ki bro ke senjang maju pi ku pinong yalam ngela akran saya kitu bisngi hadian ba ngela yo jiktep pana kaliang jong kador basong mukro rengkat begini ke Pajba kilayarai ban tap ya ketu sengi ke arfu sau tariki de ngindap lagi jisnosi namar begini gisnong rukil atap kerke ala phone yus ke trisnong ong ba ke jisha pila ade ban ailat ya kitu longyeng ban rai ban tap ke ju ke sengi khanang bangin la ban apil sa ke sarkar jela Meghalaya ba ka de ban penbet mardor ya uni uput usam te hanrai uang ba namar ka jinglong ka situation ka law order situation hapo mukro kala panma ya pajba saturu te nak ta kadang ngin ko ar bangin kanu kecing puri ura namar ba kene kecing jap susi kanomla su ban tablop ya kata kecing ya syak kecing te wong so ya ma tingi la piwan ngin pediang bat tangi otol abiang kita ka ba pila adap tap mla le isu dan rai ka ka bangi kwa ban pau sarkar kalong ba new ba sarkar MDA kalarai ban bo ya police outpost nyau teli southly hapo khasi jante hills nota lai teli segoro hills dekai ke bangi kwa kalong ba nilayo objektif bang ti apo river district kimut bo apo harang tersu dekum kasang ka HNOM kanom ailat banbo ya kene police station apo tersu lani harang ngin keren sai kata namar ka harang mag tersu ka dei ka jaka ka bamha apo ka boundary dispute boundary lada ka HNOM ka ajing mod sarkar ka dei banbo apo umlaper lani apo umat ka apo blokwat lar phikwa ban bo ban yadai ke parari jongi ke bala syak haras na kapor na kadaw jong kita ka boundary dispute issue kasang ka ajimot ke sarkar ban bo apo laper lane apo umat kita ki artli ki jaka ki ban ajimot ya hakbele bakane kajing sabjar jong ke sarkar kajing mi jong syak peniap kini kisangot kani ngila abas ngutu gar somebody tiba syok tiba kendro yang tu bilar. Dia namar kajing ki jong kisang bahalang nak kapor sekapor bandawai ka hak jong basi bandawai kajing itu keten kasi bandawai kajing dawa ILP nang tabat kibi kajing dawa ni i ba sarkar kala fail kini ke beta bro dan nak ta kadau kini kedai ka kabut jong kedai sarkar ban penmi no da kene kecik penkulmar da ka ba penkulmar no satai khnang ba ki pa ba ki klet no ikan ka kes hanrai dalele ka HNOM kan nom klet ya ka ba la jai parari ki jonge bar ka ka bang ngok thang ka long ba
lada dan kam lada kiparari jungi kisah thom kumne na kapor se kapor omban se yangi bangi hap banlong kinong idai la kajat penriu namar ngi iba kam dan show kajing yadai kajat penriu kajing